General Mchamuntu ebihabgambo byabari mu district ya Rubirizi arakubwana hona n'abatezi bakaruru ubo arikushaba obushagici erizoba teka ko bank development banks eziwora esente ezina amagoba agawansi ate ensasura ngetwara banga aga ezo sente z'ekikecho ziyamba abavubi ziyamba abalimi ziyamba abalunzi ziyamba abamakorero kugamba commercial bank tesobola okuwora omuntu ali mu ebyo byonna nga pasente eri ku 22, 24, 25 zimu zituka 27. General Mchamuntu yashaba abanyayuganda okuhindura abwebembezi babantu benda kuruga omubizu by'ihangarimu no kugira abantu abakusasibwa ihanga abakusasibwa abantu abakoze sente zanyu ezikubarugamu ez'emishoro abagana mushashere emishoro buri izoba buri kintu cyo mugura mu maduka omwo nibabakiriho umushoro hati kugira ngo habeho abantu abakwasa kose sente zo kurungi bakashobora ebizibu emwine mbere nko rugutoru orukuruga ari na rugazi cyambura urukuruga cyambura urukuza kamwenge obugwabisa butwara baha mukari mutere nduru ngo ruguto abirina kumwe. General Mchamuntu yahindura nagambira abanyarubirizi bimuha bintu bishatu ebigarizi hange nyuma ombyentunguka Ina wako bakongotera nenji bineyo abugembere muri mutumunji kandi mumwe ni hanga ryo kurakoreka government kuramutaro bazi omwarwara it was solution neyo kutaho national health insurance scheme kwera no muntu tine mwekoro taina na mtwari 10 ahana hari akamuti konka kuyarwara health insurance ya mushacho Nubiyakuremwa Center 3 bamutwara mu ombarra mu rifaro regional. General Mchamuntu erizoba yatahira hebchweka bitari mwe na mwe mu district ya Rubirizi ebirumu Katerera Chirugu Chambura Nyakasharu ndetse Ryeru hamwe na Rutoto kandi izoberi ya Nyenchakare na ija kubari mu district ya Rwampara amakuru agagasha kwa Olivia na Sasra abwatari West Omurubirizi.